Asimvusele emsakathi senze nabalaleli besigwalagwala siyabonga. Asibonge kuhlonipha kuvuka nathi ekseni emsakadweni ligwalagwala FM ovakaliseke ngajabule nganathi ke diphimiselo tenkosi Mswati wesithathu kuye ngane mnumzane Mnkomitolo. Cha asajabuli neze ngulumo lethulwe ngisosipilo inkosi Mswati wesithathu eAngola kulandela ukuthi lokuningi noma ngawuthi konke inkosi leya uthembisa abalinani bayo kuSadak leyayithetha ukwenda amacondana nekulungisa simo sepolitiki eVenelangwane akubende ukuthi kungabendeki njalo kuphinde kwaba ngiyo-ke inkosi leseya lapha eAngola iyocela iSadak ukuthi ikhiphe iVenelangwane kuloluhla noma ku-agenda yeSadak Troika lesatiko ukuthi niyo lebhekene nephepha ne-security nokuthula kulolivekati leSadak. So sikhathana ukuthi-ke kube sento lesingaphi ikakhulu ngoba phela thina ngala si-multi-stakeholder forum sisalindele kona ukuthi kube ne-dialogue niyayivele ithenjisiwe kutawuba khona eminyakeni emibili lokwaphinde kwa-allocate ngifena budget yayo kuma-financial years lamabili noma kuma-budget lamabili kusukela nga-2022 na-2023. So akukwadi-ke ukuthi iswazense ingakhishwa kulolu hlalo likakhulu ngoba phela idalo kuze kube manje solayilendeki. Kanjalo futhi nabahlonishwa lokwatiwa ukuthi baboshwa banganacala loku bacede Mabuza namthandeni Dube kuphinde kube-ke ngulosekudingisweni longangamfemisha ugawuzela Simelane kuze kube manje sokabekho ekhaya nemindeni yabo. So besibheke-ke ukuthi-ke angeke kwalunga ukuthi isolve nje iphume lokuhlalo ngoba leti izathu letenda ukuthi ingene kuloluhla lweSadak Troika so isekhona ngabe sibheke ukuthi kube ne-dialogue kuqala ngaphambi kokuba isolve ikhishwe lapha. Ngelwadi lwenu mnumzane Mngomezulu uma kukhulunywa-ke ngemacembe emaphekula sikhuni ungaphi la macembe mhlambe ke cacisela-ke umlaleli uma ngabe-ke ninalo lwadi? Asati ukuthi isolve likhuluma ngani kwati kwethu kude labalashwe labasemaqenjini epolitiki labalashwe macala kuba ama-terrorists. So uma ngabe-ke iSadak itshelwe ukuthi kunema-terrorists and isolve nayikwadi ukuthi ingakhulumisana netiphekula likhulu nathi siyadibuta ukuthi bobanele khuluma ngabo ngoba phela uma ngabe bebakhona sibheke ukuthi uma ngabe bakhona impela batawulasha kuqala akukwadi ukuthi kungaba yi-head of state noma longohola live longavele ngiyadidicide yena ngekubona kwakhe noma ngekusola kwakhe ukuthi kunetiphekula likhulu ngako uyakwadi ukukhuluma naye. So asathi singimaphi lama-terrorists mhlawumbe besibheke kufaka sitshela. Ukubuka mnumzane Mngomezulu-ke ukuthi-ke nifuna-ke i-dialogue liletha-ke umbuto-ke ukuthi ke la siyati-ke ukuthi-ke kunebantu laba kumacembu-ke epolitiki lebasekudzingisweni lekuletha-ke umbuto ekuthenini-ke kuye ngani-ke ni-multi-stakeholders loku unigongonye ninhlangano ekuthenini-ke inkosi Mswati wesithathu ukhulume-ke ngemacembu emaphekula sikhuni ngabe-ke ngicabanga-ke ukuthi-ke ngini ngoba-ke ningemahamba ambili kakhulu-kade endzabeni yenkululeko eVenda saswateni. Asmart isukhuluma ngani okumele ngicabanga ukuthi ngiyelo ngabasele kubeni lelihle lekusasichazele ukuthi bobani lasho ukuthi nathi ngeke sitinike phela uma ngabe ukuthi ngoba sithi thola sisekudingisweni hayi ngokukhetha kwethu kodwa ngenxa yokuthi uhulumende ikakhulu nje njengami wangibhalela kungene eVenelangwane lokulivele ngatayelwa kilo ngakhulela kilo angikho la ngikhona khona ngoba ngithanda noma angikhona ingena eVenelangwane ngoba ngithanda. So uma ngabe-ke sengithola ngilala ngikhona khona lokho ngicabanga ukuthi baningi nalabanye baholi lothola ukuthi abakhona ingene eVenelangwane nakwabo lokho akubenge ama-terrorists
So asathi uhulumende wakangwala impela ukhuluma ngoba ngiyathemba ukuthi mhlawumbe lokhulumela yena ukuthi nawe ukuthi bobungana materials akhuluma ngapho aphinda sitsheleke ukuthi balashwe ngiphi inkantolo ukuthi ize ithi bange materials ngoba phela thina sibathi mhlawumbe bathi asitshela ukuthi ngaphi nasadaki kuyathemba sibathi amtshela ukuthi bobani akhuluma ngapho kodwa ke sembhalele sadaki ngamatisa ukuthi lokhu lebe kudle batshelwa kona le-Angola liningi nako akusikwa sihambisana nako siyaphikisana nako sifanele-ke sendela ukuthi sadaki angatholi iversion yinye noma angatholi ukuthi atshelwe into yinye kuphela aphinde abekwe esithombeni ukuthi thine njengabantu abafuna inkululeko evenakwana ibona kanjani nekuthi sicabanga sikoneka njengamanje phela nekuthi kuyamanje singahambisani nokuthi sadaki sengaphuma ehleni le-Sadaki track. Sizweleke sisiphatha Mnumzane Mgomezulu enzabeni-ke likhethwa live laseSwatini liyakhethweni yini-ke lenifisa-ke kuyibona? Ngicabanga ukuthi i-multi-stakeholder forum sithatha ukuthi lolu khetho lolu khona really asithathe serious. Ikakhulu ngoba lukhetho lolu lungaholeli ekuthenini labo labaphumelele kulo bakwazi ukuformisha uhulumende noma bakwazi ukuthi babe ngibona labahola lize ngicabanga ukuthi akusilo lukhetho lolo yingakho sicabanga ukuthi umzabalazo wethu lokuthi kube nenkululeko kuvuleke ilokhu ngana isikhala sepolitiki eveni kangwane kuvumeleke emaphathi ukuthi akhethe noma akhethe uma kungakendeki lokho noma kungaba yini lokungaba khona lokhu ishasa lukhetho cishe into lesingayithathi serious leyo lesinganandzaba nje nayo kangako. So kude lengathi sikubhekile lokuphila lapho lokutawuphuma kulolu khetho lolo until kuze kuvumeleke emaphathi eveni kangwane kube ukuthi lo longena eParliament ungena ngoba ane-manifesto ukuthi akhethe aze angene eParliament lotawuphinde futhi aformishe uhulumende lotawuphatha live alichubele phambili. So uma kungakendeki lokho lokhu lokukhona ngicabanga ukuthi asinandzaba nako siyathi kona ukuthi kukhona nalabasafuna inkululeko noma labafuna inkululeko lesikole sishutha nabo sinabo lababone sibahambe bayolungenela lukhetho bese ngeke ngasho ngaphambilini ukuthi kulabo laba kanjalo singacishe sisibabisela inhlanhla uma ngabe waphumelele sesiyawubona ngabo ukuthi sisebenzisana njani nabo kuya phambili kodwa nje ke si-multi stakeholder forum cishe lolu khetho yini lesinganandzaba nayo kancane. Mnumzane Mgomezulu sibankulu isikhathi sakho losifisana. Siyabonga kakhulu. Asesha mlaleli ukuthi ngosicelo Mgomezulu vela ku-multi stakeholders forum sikhulumisana naye nganalo uTshabulo Sovenikela seSwatini nganatiketi iphimeselo enkosi Mswati wesithathu lekade lapha kumhlangano weSADC.